Eminyeeto ehaire ebikozeso nerwo mu biina bitari bimwe na bimwe muri Mbarara kandi omukoro ogu gukorerwa ha Innovation Village omu Rwebikona omuri Mbarara City omu nkera emanyire nka Vijana Power ekiri kumanyisa ngu buri munyeeto okukora. Neyamba omwana otarabaze kumara okushoma kwekozesa because okukozesa emikono kubaho ni kimwe aha bintu gavumenti erikworekyerera nangwa n'ihanga ryona n'ensi yona ahabo kugira ngo omuntu arikuba nayekozesa narahuka kuganyirwaho kusinga omuntu arikuba yaza kushaba umurimo nakurunda ekyo kukozesebwa heruko. So nikituyamba kuyamba abana abatarabase kushoma kuhezayo kubasa kukora bakabaho bakagira esente zikubabisaho mu magara. Eminyeeto erikunda ebintu bya juba bashabirwa kugumisiriza no kukora sente ezibatutikire ebintu bitare byakoya. Muri ndogu tukwatanisa na Innovation Village na Vijana Power partners bitu itwe nka Rotary Club of Mbarara twine esente ezitutungire hamwe nka timu kushomesa na no kuhereza ebikwatiso iyo kweta ngo startup kits. Mezo bumbiye nimbonamu omubana abana bamwe ko kuba n'umushomesa orebo bumwe atakufayo abandi ashoma atafireyo arukumanya muno ko araheze gukora takubasa kubona capital until kambaza kushomesa abana batakubona capital kuna heze nagenda na gamona na bakama banja innovation budget no asiyata bana baragumeno skilling tuja kubantu bahereza startup. Ekibanyongeraho amagara ganje ningasi a business yanje bumwe muri yebyo nakiteko mu nkora inza kukikora kandi kirye cyo mugaso kireba abantu bona. Zoba nasima munonga mukama akube kibanyongeraho ece kibampaho kutandikana nerizo hina hare munonga ahica kuntwara ebyenje binaninyetaga nindeba byayisha nibiba muhakiri. Abahirwe bintu ebi bashaba kubikozesa je kwetunguura abwa TV West and Adolf Ayureka.